پشتی کلهن کانالان راگهاندن گودگود کنوی که بلاون که هزک هاتیه پرزگه لالش و برگریل کردن ازدی و پرزگه لالش دکه داخلینه که ده حازم تحسین و نره میره تحسین بگ او گودگوته کرد کرو تکس لسرسی خالان کرد دخالا یکم ده تکس کرد پرزگه لالش بالهزین پیشمرگین کردستان و تپارستن وانا بتن پیشمرگه او ام هوجداره تو آلیندن نینه ده خالد وند ده خواست له همو کردن ازدی کر و گران سرمال و حالین خو جبر کو ده بروان له جرسه پیشمرگه پاراستیه ده خلاصه هم ده سپاسیات هوا خلق کردستان به گشتی پارزگاه دو که بتایبت کر جبو ده هوارچون و آلیکاری کرنا کردن ازدی له آلین مادی و معنوی و تديت ام ايرو اللالشه ام ازريت موجودن از بنابي خو وبنابي جوات الروحاني بنابي مير تحسين از بيجم قلي ازديا منطقه وا قندتوا تامينن بشمرقه والسنور دا خلكي ازيد نه زاخوي يل دوكي يل حمود راب زفرنا قندت خو تامينن ايرو ام القلوه اخذين ام الشيخان القلوه اخذين ام شو خلاف القلوه ناكين هكا مزاني با نت امينن ما افتشتنا نت قوتوا ام رجاء شوت كاين ام زفرنا قندت خو وبيشمرقه وحمايه عمد كاين نقطه دوي اسخازم سر اعلامي بلي دروجه اعلامي قوت بككا ولا على شيء از خوازم از في ردكم وافتشتا اللي على شيء نبويا ما حكومتك وهي ما رئيسك وهي او حمايه مكت حتى جنابك مسعودي موجوده ام ناخوازين اك حمايه مكت النقطه سي از قالك ممنوع مش خلكي كردستاني بقشتي وبتايبتي محافظات دهوكي وزاخوي حمو برادرة ام ممنوني شخلاقي وان ام ممنوني اجفي تربيتا بيرابوي كو مساعدة خلقي مكري فرقة منينة ايرو روجك تاريخية ام نحو جاي بيجم او قنجة كوان كفتا سرما بس ام ملتي ايكين افروجك تاريخية اس ممنون مشوان وان تخسير نكر برايت ميت بسلمان